Dan otvorenih vrata kao deo programa u toku trajanja Dečje nedelje u Negotinu se realizuje već više godina unazad, a njime je omogućeno da jedan broj dece obiđe prostorije lokalne samouprave u kojoj rade radnici opštinske uprave i predstavnici lokalne vlasti i tom prilikom razgovaraju sa predsjednikom opštine. Tako je bilo i ove godine na tradicionalnom prijemu koji je u petak 11. oktobra priredio predsjednik opštine Negotin Vladimir Veličković. Dobar dan prvo svima. I drago mi je što ste izdvojili vaše vreme, da budete ovde danas u jednoj ustanovi koja se bavi, da kažem, svim problemima, ali isto tako i problemima koji se tiču pre svega vas. Jer vi ste neka budućnost koja treba nas da zameni posla ovde i da se bori za neke nove mlade ljude. Prvo, drago mi je što vidim ovoliko dece i zahvaljujem se naravno vašim nastavnicima i profesorima što su i vaspitačima, što su uspeli da organizuju ovo i da dođete da vidite malo evo kako rade, da kažem, odrasli i s kojim se problemima i oni nose, a i mi da čujemo s kojim problemima se vi isto nosite, pa da vidimo šta možemo mi da pomognemo vama i vi naravno da budete što bolji, pre svega đaci i ljudi. Predsjednik Veličković je tom prilikom pozdravivši decu i njihove nastavnike istakao još i da se lokalna vlast neprestano trudi da stvori što bolje uslove za život i učenje najmlađih žitelja na teritoriji cijele opštine. U tom cilju iz budžeta lokalne samouprave u ovoj godini je za predškolsko obrazovanje izdvojeno preko 103 miliona dinara, a za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje opredeljeno oko 90 miliona, koje će najvećim delom biti uloženo u renoviranje i adaptaciju najugroženijih školskih objekata, ali i kao pomoć talentovanim učenicima i onim slabijeg materijalnog stanja. Tako da će ove godine iz lokalnog budžeta za ove namene biti izdvojeno ukupno oko 194 miliona dinara. To možda ovako sad zvuči da je to i velika možda suma, ja smatram da je mala, ali jednostavno za neko normalno funkcionisanje smatram da je dovoljna, ali opet kažem, postoji prostor, ali to ne zavisi samo od nas, nego zavisi i od samog budžeta, koliko novaca imamo, naravno da raspodelimo i na tu stranu. Trenutno se, eto, završava školska ograda u osnovnoj školi Vuk Karadžić, takođe i u osnovnoj školi u Štubiku. Kreće se sa sanacijom fasade i stolarije na Pedagoškoj akademiji, to je srednja muzička škola će dobiti i to zdanje, naravno, bit će obnovljeno. Tehnička škola je isto prošle godine dobila od Ministarstva prosvete nov kotao, ove godine ceo jedan sprat nova stolarija. Oko isto vrtića možemo reći da smo imali velike, znači, investicije same lokalne samouprave kao i Ministarstva za demografiju i populacionu politiku. Evo sada se upravo opet završava sanacija na novom delu zgrade, to jest krova i fasade. A u susretu dece sa predsjednikom opštine Vladimirom Veličkovićem, koji su mu inače tom prilikom uručila i prigodne poklone, deca su se interesovala za mnoga pitanja koje ih dotiču, pa su tu bila tako pitanja za predsjednika od uklanjanja pasa lutalica sa ulica do nekih ozbiljnih pitanja poput uređenja delatnosti obrazovanja i aktuelne ekonomske situacije u našoj zemlji. Mnogo toga može da se nauči od dece. Mislim, to sad nije neka, da kažem, floskula, ali činjenica, znači, ako oni prepoznaju neke stvari, to onda, znači, odrasli mora da shvate da je postalo alarmantno, znači, da su neke stvari koje dete uvidi, a van je njegovog, da kažem, tog nekog životnog okruženja, znači da tu može i mora da se obrati pažnja malo ozbiljnije. I zato sa ovom akcijom smatram da će prvo i ti najmanji shvatiti da ovde rade normalni ljudi i ljudi koji se stvarno trude da pomognu kako njima, tako i njihovim roditeljima i uopšte našim sugrađanima da sve što možemo i, da kažem, ostvarimo za naravno dobrobit i naše zajednice i života ovde i naravno pre svega da se oni osjećaju pre svega bezbedno, a s druge strane da mogu da ostvare svoja prava u maksimalnom
obliku. Inače, tradicionalnom prijemu dece povodom Dečje nedelje prisustvuje i Miodrag Stavnević, član opštinskog veća zadužen za prosvetu, kao i Tatjana Pani, zadužena za kulturu, turizam i informisanje, koji su sa decom obišli neke od prostorije u zgradi opštine, poput radnog kabineta predsjednika opštine Negotin i skupštinsku salu u kojoj zasedaju odbornici lokalnog parlamenta, a nije izostalo ni zajedničko fotografisanje u skupštinskom holu sa predsjednikom.